Do is on me cover Ewenyigba TV ndoya. Yonto mi kwe. Egba mi eva do Godokofe. Alo Godokofe. Nye village adel Sogakofe godo. Lo nye beneti to dabala janshi moha eyiga. Tama chwebe Godokofe ele Sogakofe ple dabala janshi dome. Ta afia mi le fifila ya enye opo school poji. School po yakele Godokofe. Enye afike meno anyi do fifila ya. Nkata Godokofe anye small community le Volta regional lo le South Tong alebe onto lo pagbagba jam le school tutu alo po kofa tutu nke va jo school ya komye le yepe megba fia on todo school mele government per account malo government pen komo me alo mele assemblyman adeke alo MP adeke penio dake community anto o wosusu o jagbagba alebe onto titu o first school na kofa ko eva na be school view have no squad them alebe chan ya school ma no afia eva na be amaroti zona twa afia hu abadure Sogakofe amaroti zona twa afia hu abadure dabala janshi e mo le menye mo vion kakaka o jagba o do for school ko eva na be afoya ke de view wa zona loti zona kafi yina school Sogakofe alo dabala janshi na ikataji eva chualo eva de gaka galengu enu ya gaba jo hanye be school otui gaka alesi onye be gamele ama osi alo le community amoa ali ole ba tuya menye nenemo nto ami le pom iko ba zingli ko tui ko tui onye school ho ba deka wa meton the kind of come toma if you class 1 le class 2 onye hodeka class 3 le class 4 onye hodeka ko class 5 le class 6 enye hodeka ko la kama gojia efudem vie gaka o le managing ya management o managing gaka abele megbledungwa gaka lenwu mele ba onye nenemo ehiamba class 1 na no separate room class 2 na no separate room then move down to class 6 aka sigbale sika mokpo pedon to adako cho government per side alo any stakeholder at all ta na on tova no opo agbagba makata jam ko fifila ya school maglidongo ba mele jidudu apa nkomo kabon community anto do over school akokpere hu azo afi community anto la agbagba je npo bade do ma hia you are a handover na jidudu alo you are continue na ma ha akokpere ha ma ha hu nu fialo alo teachers hu ever le efudem sigala sika gamava le community amo mokpo pere nto adaka ota ono agbagba jen ta me o ke fiana nu le scrum afia enye ame o ke do le GSS alo SS onya me o ke ofiana nu in fact won lo pa agbagba jem pa le nu fiam de vio do do le GSS do le SS la ka lo pa agbagba o jem alesika o le ba jem alaba otile nu fiam de vio tanu nyebe still owu class 6 nu la fia helka lejiga oyinango aba watu la fia ile dabala junction ile GSS alo helka bia ile Sogakofe still o le Sogakofe ele me ba fifia moto va bon le miapen to ma fisia figa kemenya masi gale wakono moto alo ebudomio ta ko vanye nenema ha hayo ke oyiga oyim hayo ke no do la classes nenema ha ola pa machiga ha ola pa machim
ela bena emo le kopa dome tu le kopa me ko ile Sogakofe alo dabala junction a edizi tamanya magade ti le ejima domo ko kopa me to ha o le kukudem na amasiama ke ata kpedo le emo de siande nu ale ke wata tu school hona kopa lu opa zuwa ko oba anya anu ke adoji jona yo nto ko anya nu nwi aka fifila ya onto be ogro na jirudua aka vada sire fifila afia mile ha mo po san tutu ka cho jirudu agbobo. Okay, you are take over score allo you are try to score allo ko fifila nya ka ma do cho jirudu agbo adeko fifila mile afia ya ko pere hu ha ko paja gba otu bangalo suada na teacher ke mocho ko pa mafia ebi ocho tepa didi kafi va fia alaba won po jefe ha o jagbagba bangalo de ka ko nye ga kan ha agbagba jeto a modona vleo o jagbagba tana mi chula fia mi na de afika bangalo ala mi akpo bangalo apa dono mera pepere de siande kele todo la nu pola fisi afika na le na ya jagbagba na mi awonka na mi tinga be yo ata akpere onwu ha fine o le claro be amasiama ika ata akpere onwu ha yo vu yo pasifa yo vu yo pa jifa be yo ha amasiama ika akpere yo le Godokofe afia tana mi chula afia mi na afika otu bangalo ala ta bicho mi ajo ta fifia bangalo anyi ya mi vado bangalo hane me ko ya is just a single room self-contained. Ye otu. Akai ha America ye volunteer, alo ye devote per time. Ye o donate cement per yo ko to Bangalore. But in case teacher da cho outside, emoti jojogo a, you wala nu fiam de viole kopa me. Sikanye Godokofe afia, watengu achi afia. Tana me ko ya mo ko wunu fo adake yo aka yeah ta teacher aka lafia ha ko de vio nya ka mo ko amu school adako ta ma ko vado adako ta so far america ko nya america le lodging la afia alo america ko nya america le afia gbo ta is just a single room self-contained aka be bia nya be no nya amavade no nya amatonde unya menede ukata wano akoda kalama alaka umage alaka woge tai kata bebia onye alo question onye nya bia emi ajroma nya kwansa ta kata Godokofe ngukumale nu fum chochome ta community antoa ulo pa gbagba jem alegbegbe manye vion afia kra echi fanya hasa sam le Godokofe afia unto le fagba gem le pipe laying without the effort of the assemblyman, without the effort of the MP. Aka the members of the community are unto le fagba gem le pipe to them ta pipe at all the dim ala bagaka afika o hega twa aida ba hicho Sogakofe o hicho dabala junction o kata o le peta ma bon vivira because edidi enye gapanya ha aka o le ni ko le ba wo o ja gba le won aka le pepere ho adim bada sile fifia ko o le ji ta still a Godokofe issue aje komila ta afia mi akomi akosero nya apana mi nu pola Ewenyigba TV ji nya mi le aso ha ma common popo ya da pena nuselins ebe English dictionary alaba onya
Dɔwɔƒe ya ke lé wɔna yɔ ɖe asi azɔ hafi míeti le míaƒe mɔwo dzi va kafi mi le míakpɔm le míaƒe yaʋalã dzi. Ta akpe na mi. Nye tɔ yɔna be Christian adiabo alo civist. Nye ŋkɔnye. Meklami.